Kumvise neza yuko hari ikibazo yuko nta muhanda uhari. Umuhanda kuva Kavumu ujya Kabamba, Kalehe, Sake kugeza ahangaha n'umuhanda nabwo nta muhanda uhari. Turimo turabikoraho, turimo turashaka uburyo twabikora ngo dukure abantu bari munsi y'ari amazi tubatabare. Niba hari umuntu ufite igisubizo kiruta icyo dufite yakitubwira nonaha. Haramutse hari ufite igisubizo kirenze icyo turi gukora yakitubwira nonaha tukagikurikiza. Mu izina rya guverinoma yose ya Papa Félix Tshisekedi Chilombo ndabihanganishije. Icyo yambwiye nuko nawe byamuteye agahinda kandi arimo ararirana namwe. Yambwiye ngo mbahe pole sana, mbihanganishe cyane. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwo yabonaga aya makuru yatubwiye ati gerageza ugereyo, mugereyo ndetse mujyane n'ibintu bya ngombwa bikenewe byo gufasha. Na minisitiri wacu w'intebe ari we mama yavuze ati ndagusabye fata inzira ujyeyo, ujye Goma. Niyo mpamvu nanjye ubu ngubu nabashije kuza ahangaha. Ubu turi gukora evaluation cyangwa se turimo turagenzura ngo tumenye uburyo tuza gukura aba bantu bacu bari munsi y'iri amazi. Nicyo kintu cya mbere kimpangayikishije, nicyo cya mbere kimbabaje cyane, kubera ko ntabwo tuzaririra abantu tutabona, ntabwo uzaririra umuntu utareba. Namaze kujyana buri ngingo ahantu hose, haba kuri minisiteri yo gutwara abantu ndetse na minisiteri y'umutekano. Twaraganiriye uburyo tugomba kubona inzira, ndetse hari n'izindi serivisi zibifitemo uburambe n'inararibonye turimo turavugana. Kinshasa hari sosiyete ifitemo inararibonye ndetse bafite n'imyambaro izatuma bamanukamo hasi bakajya kuzana imibiri y'abantu yakwamiyemo hasi muri buriya bwato. Nubwo bigoye kubivuga ariko bibaye ngombwa yuko tubivuga, kubera ko ibingibi nibyo bireba noneho imibereho myiza y'abaturage. Ntabwo uzaririra umuntu utareba, ntabwo uzaririra abantu utareba. Icyo tuzakora cya mbere ni ugufasha aba bantu babuze ababo. Harimo ababuze abana, harimo ababuze ababyeyi, harimo ndetse n'ababuze abagabo, abandi babura abagore. Gusa icya mbere tugomba gukora ni ugufasha babuze ababo, tukabafasha muri roho ndetse no mu bitekerezo. Ndabizi ko aribyo bikunda kugorana. Abo nibo tugomba gufasha mbere, tukabafasha muri roho ndetse no mu bitekerezo byabo. Gufasha ababa bagize ihungabana mu mutwe tukabasha tukabitaho, kugira ngo kuko ari cyo cya mbere twafasha kugira ngo tubaherekeze ndetse bibashe kwakira ibyababayeho, kugira bamenye yuko Félix Tshisekedi Chilombo na mama Judith bafite icyo bari gufasha mu mibereho myiza y'abaturage. Nibura ntibirangiriye. Ngewe rero nk'umubyeyi wanyu nzabaherekeza. I came to see my husband who had gone on a trip. Nari naje hano gutegereza umugabo wanjye. Yari yambwiye ko agiye kuza uyu munsi. And they told me that the boat he was in had capsized. Maze mbwirwa yuko ubwato yari arimo bwarohamye. Yampamagaye bwa nyuma ambwira yuko ubwato bwari burimo bwibira, burimo amazi menshi. Nta kindi yansabye uretse kumusengera ngo arebe niba yabasha kurokoka iyi mpanuka y'ubu bwato. Nahageze mbwirwa yuko yaba yitabye Imana kubera ko atabashije kuboneka mu bo babashije kurokora. Umwe mu barokotse iyi mpanuka nawe yagize icyo atangaza. Nagiye kubona mbona ubwato Merdi buri biranduye.
bwaroshye buri umwe wari uburimo. Nabonye abagore, abana barira, abagabo bahunga, ariko uko twese twahunze ubwato, nari umwe mu barokotse ubu bwato, ni Imana yantabaye. Nabonye abagore n'abana barohama, abagabo barohama, n'ibintu byose bari bafite barohamanye nabyo. Gusa njyewe nta kindi nakoze uretse kuba nabonye urubaho rwari ku ruhande ndarufata kugeza igihe baje kuntabarira. Uyu mugabo n'ubundi yakomeje adutangariza yuko ubu bwato bwari burimo abantu barenga 300. N'ibyo yahurijeho n'undi n'umukobwa nawe uherutse gutangaza yuko abantu bari muri ubu bwato barengaga 500, mu gihe uyu bwato n'ubundi muri rusange bwari bwemerewe kuba twatwara abantu batarenze 50. Nk'uko ikinyamakuru Reuters n'ubundi kibitangaza, bari bavuze yuko abantu bari barimo barenga abantu 300. Aho Jean Jacques yabwiye umuyobozi w'intara yabwiye ikinyamakuru Reuters yuko hari harimo abantu bagera muri 280. Gusa imibare yagiye ihindagurika kugeza ubwo abantu n'ubundi bagiye bapfa n'abarokotse byagiye bihindagurika buri munsi. Bivuze yuko rero abantu 200 cyangwa se 150 bari mu bantu babashije kuburirwa irengero muri aya mazi, kubera ko mu bantu babashije kuvuga yuko babonetse batangaje yuko 78 nibuze aribo baguye muri iyi mpanuka, mu gihe leta yo yatangaje yuko abantu 34 aribo babashije gupfira muri iyi mpanuka, naho 85 bakabasha kurokoka ubu bwato. Nyamara ubu bwato bufite ubushobozi bwo kuba bwatwara abantu nibura 50, ariko barenga 500 na 300 nibo babarwa yuko bari muri ubu bwato batari banambaye jire zimwe birinda iyo ubwato burohamye kuba barohama. Gusa umubare n'ubundi ukomeje kwiyongera kugeza uyu munsi. N'ubundi hari abantu bataraboneka, aho ibikorwa byo gushakisha bigikomeje nyuma yuko batangaje yuko ubu bwato bwabonetse muri metero 200 y'Ubujyakuzimu. Umwe mu bakoze ubutabazi nawe yagize ati, twabonye ubwato butangira guhindukira, twabonye ko ubwato bwari bwuzuriranye, maze mu kanya gato nk'aho guhumbya tubona ubwato buriyubitse. Nyuma y'uko ubwato bwatangiye kugenda buzumbazumba hejuru y'amazi, abari hejuru y'ubwato batangiye gusimbukira mu mazi, noneho mu mwanya muto nk'uwo guhumbya, maze bose bijugunya mu mazi. Nk'uko nabibabwiye rero, uriya mugabo umwe mu barokotse iyi mpanuka niwe watangarije ikinyamakuru DW yuko icyamufashije ari uko we yamenye koga agasimbuka, ndetse ku bw'amahirwe agashyikira urubaho akarufata kugeza igihe abatabazi baje kubatabarira. Mu magambo yiwe yakomeje avuga ati, nabonye abantu barohama, nabonye abagore n'abana barohama, nabonye abamama, abapapa, nanjye ubwanjye habuze gato ngo ndohame, gusa ni Imana yamfashije kuba nararenze iyi mpanuka. Umugore umwe nawe warokotse muri ubu bwato yaratangaje ati, birashoboka yuko twari benshi muri ubu bwato, kubera ko ubusanzwe ngenda muri ubu bwato rimwe mu cyumweru, ariko ubusanzwe abantu 100 muri ubu bwato bw'abantu butwara abantu 50 byari birenze. Mu by'ukuri ntabwo umuraba wari mwinshi gusa mu nyanja, gusa ikigaragara nuko twari benshi mu bwato ndetse harimo n'ibintu. Uko ubwato rero bwakomeje kwegera imbere, twegereye dusigaje nka metero 1000 ngo tugere ku nkombe, abantu batangiye kugira ubwoba bw'ubwato bwagendaga buhengahengama. Nibwo rero twagiye tubona bamwe mu bari hejuru batangiye gusimbukira mu mazi mu gihe gito nk'icyo guhumbya, maze tugiye tubona ubwato buri biranduye. Ubu bwato rero bwari bumaze iminsi 4 burohamye mu kiyaga cya Kivu, byaje gutangazwa yuko bwaje kuboneka muri metero 200 y'Ubujyakuzimu.
leta ya Kongo rero yatangaje n'ubundi ko abantu bapfuye ari 34, nubwo ibindi binyamakuru bikomeje kuvuga yuko hari ibinyamakuru bitangaza ko ari 78 bamaze gupfa, abandi 64. Gusa Jean Jacques uhagarariye iyi ntara yavuze yuko 34 ari bo babashije kuhasiga ubuzima, noneho 86 bakabasha gukomereka. Nubwo imiperereza rikomeje kugira ngo hamenyekane impamvu y'iyi mpanuka, ni ukuvuga batangaje yuko nibamara kumenyekana impamvu y'iyo mpanuka hari abazafatirwa ibihano bikomeye, ndetse bakabasha no kuvuga impamvu z'icyateje iyi mpanuka. Minisitiri Shabani we yatangarije abaraha ko icyambere intego ihari ari ugushakisha ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka. Batangaje ko kandi aho buriya bwato bwahagurukiye, guverineri waho agomba gufatira ingamba ndetse n'ibihano abashinzwe ubwikorezi muri kariya gace. Bavuze ko kandi mu yindi myanzuro basabwe gushyirwa mu bikorwa ibyo kwambara amajire aya ngaya bambara bigatuma batarohama, ndetse no kugenzura ubwato bwose mbere y'uko bahaguruka, maze abashinjwa uruhare muri iyi mpanuka bakaryozwa ibyo bakozwe, bagakurikiranwa n'ubuyobozi bwa hariya. Leta nayo ikaba yaratanze ubu burenganzira yuko iyi mibiri yabonetse izashyingurwa na beneyo, ndetse igafasha n'abakiri mu bitaro barimo bakurikiranwa.